Eka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro byacu mujyane no ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muhereye mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mutwumviriza muhereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi turi ku igenekerezo rya 18 Ruhuma 2024 tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijya neno cyane kumwe mwajeje gufyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi iyi video uracuboneza ijambo sabone ufyonde ko uracubona nakazo jyanye nako ufyonde ko amatuje turaba mu makuru tubagezaho n'ibiganiro kuri imbonesha kure yanyu nayo yacu ndababwiza ukuri ko mu gihugu cyacu Burundi hari kuvugwa amakuru akomeye cyane kuri nyicubahiro Evariste ndayishimiye ku magara ye atifashe neza munyemerere by'ingingo tuze kwibigarukaho turaza no kwerekera kuri kudeta iri kuvugwa cyane hano bishingiye ku mwuka mubi uri muri nare yarushatse hano Gitega aho ibintu bitoroshe cyane Evariste ndayishimiye biri kuvuga ko atari kumvikana n'abajenerali mu gihugu cy'u Burundi turaza no kugaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kuvuga ko Evariste ndayishimiye hajemo umwuka mubi cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru akomeye cyane ari kuvuga ko Evariste ndayishimiye kuri ubu atari kumvikana na Perezida Antoine Felix Tshisekedi bivanye nuko abaperezida ba Afrika basabye Antoine Felix Tshisekedi na Major Evariste ndayishimiye guhagarika imikoranire yabo ibingibi rero bikaba biri guteza agatotsi mu gihugu hagati y'ibihugu byombi niyo makuru tugiye kugarukaho muri izi isaha zishyira saa sita z'igicamunsi n'abatindiye rero munyemerere turebe ku makuru akomeje kuvugwa hano mu Burundi amakuru akomeye cyane turi kugezwaho n'abamenyesha makuru bacu baherereye nga mu gihugu cy'u Burundi abamenyesha makuru bacu bibanga baherereye i Addis Abeba bari gukurikirana ubuzima bwa Evariste ndayishimiye ndetse bari gukurikirana n'inama uko yagenze mu myanzuro yabayemo n'ibiriko birabera hariya i Addis Abeba munyemerere duhere kuri aya makuru akomeye cyane ya Evariste ndayishimiye nyicubahiro Evariste ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi biravugwa yuko amagara yiwe atameze neza agwaye cyane umubiri wiwe ntabwo uhagaze neza mu by'ukuri General Major Evariste ndayishimiye n'umukenyezi wiwe barafashe urugendo rubashikana i Addis Abeba muri Ethiopia icyo gihe byaragaragaye cyane ku bamenyesha makuru bacu badushikirije uko ibintu byifashe nibwo bwa mbere General Major Evariste ndayishimiye tambukana n'umukenyezi wiwe mu by'ukuri ukabona ko Perezida Evariste ndayishimiye atishimye kandi nk'uko tumuzi nk'abanyagihugu cy'u Burundi tumuzi nk'umuntu ukunda kuba yishimye biri physically bigaragara n'amaso y'abantu ariko ku mafoto na video twabonye ari hano muri urugendo rwamushikanye muri Addis Abeba muri Ethiopia mu by'ukuri wabonaga ko General Evariste ndayishimiye atishimye habe na gato ameze nk'umuntu unaniwe ufite ibibazo byinshi rero amakuru n'ubundi nitwatinze kuyabona mu gihe byagaragaye gutyo byahise bigaragara ko afite ikibazo ubu ku makuru adushikira nuko General Major Evariste ndayishimiye ubuzima bwe butifashe neza dore ko mu by'ukuri ngo ubuzima bwe bufite ibibazo byinshi cyane afite indwara zikomeye cyane uyu rero n'ubundi bashitse i Addis Abeba mu nama yari iteganyijwe ku munsi wa mbere mu by'ukuri ntabwo yayitabiye kubera ko umubiri we n'ubuzima bwe ntabwo bwari bwifashe neza yararembye cyane bigaragara dore ko nabo bari kumwe byabateye ubwoba bukomeye cyane bagira ngo nyicubahiro Evariste ndayishimiye yaba agiye kwitaba Imana hariya i Addis Abeba muri Ethiopia araremba cyane bikomeye bitera ubwoba abo bari kumwe abamenyesha makuru bacu rero bibanga bahise batugezaho ayo makuru yuko ubuzima bwa General Major Evariste ndayishimiye butifashe neza muri rusange ubungubu umutambukanyi wiwe Angeline ndayishimiye biravugwa yuko ubu ahangayikiye cyane umugabo ku nama rero yabaye umunsi ukurikiyeho nibwo General Major Evariste ndayishimiye nibwo n'ubundi yitabiye iyi nama ariko n'ubundi ubona ko bitifashe neza ni mu nama ya Afrika yunze ubumwe African Union murabizi ko African Union igizwe n'ibihugu 55 usibye ko harimo n'ibihugu bitarimo byahagaritswe kubera
byafatiwe ibihano. Ubwo rero iyi nama yari yitabiwe n'ubundi na Majoro Evariste Ndayishimiye, nubwo ubuzima bwakomeje kugenda bumugora kubera uburwayi bukomeye cyane. Ibi ngibi rero byagizwe ibanga rikomeye cyane kuri ubu burwayi bwa Evariste Ndayishimiye, nawe arihangana yerekera mu nama ku munsi wa kabiri, ariko mu by'ukuri ubuzima bwe butameze neza. Amakuru rero ahari nuko ubu ngubu Gen Evariste Ndayishimiye arembye cyane, ararembye ibikomeye cyane, kuko biri gutera cyane ubwoba cyane cyane abamuri hafi ndetse n'umufasha we Angeli Ndayishimiye. Ubu ngubu rero bikaba biri kuvugwa ko n'ubundi hari inama yari iteganyijwe ku munsi wakurikiye uwo yitabiye. Iyi nama yari irimo ibihugu bigera kuri bitanu, harimo igihugu cya Kenya, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Congo, igihugu cya Angola na South Africa. Ikindi gihugu cyitabiriye iyi nama, gusa byari ibihugu bitanu cyangwa bitandatu. Ahangaha bitabiye inama bari kurebera hamwe nyamara ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo AS. Hari harimo n'igihugu cya Congo nyine na Antoine Felix Tshisekedi yari yitabiye iby'iyi nama iri kwigira hamwe mu by'ukuri ibibazo biri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aba perezida bagizwe n'ibihugu bitandatu bari bicaye ku meza amwe bari kurebera hamwe ibi bihugu uko byagarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyo nama biravugwa ko igihugu cy'u Burundi kititabiye iyo nama, kandi General Major Evariste Ndayishimiye ahari niyitabira inama kubera ikibazo yari afite cy'uburwayi, yari arembye cyane. Ariko iyi nama n'ubundi ntibyatumye ihagarara kubera ko General Major Evariste Ndayishimiye atayitabiye. Muri make barebye iby'imirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwo ahangaha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Antoine Felix Tshisekedi yatunze urutoki rukomeye cyane igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda gitunga urutoki rukomeye cyane igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Igihugu cy'u Rwanda gikunze gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro za Fdlr, ndetse no gushishikariza gukwirakwiza urwango rushingiye ku moko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse bakaba bakomeje kugenda babikwirakwiza. Rero biravugwa yuko iyo nama n'ubundi Major General Evariste Ndayishimiye atayitabiye bitewe n'ikibazo cy'uburwayi. Rero icyo wenda dushaka kuvuga ni kuri ubu buzima, kuri aya magara ya General Evariste Ndayishimiye atifashe neza mu by'ukuri. Uyu nguyu n'ubundi sibwo bwa mbere ibibazo by'umubiri byamwataka ari ahantu cyangwa se ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. N'ubundi 2020 yinjiye mu bitaro bya Karusi mu Ruheshi. Ahangaha yinjiye mu bitaro aremerewe cyane, akomeye. Rero benshi bakaba bari kuvuga ko ubuzima bwe butifashe neza, nko kubatangaza makuru bigiye bitandukanye bari kuvuga ko isaha no ku isaha uyu muperezida yakwitaba Imana kubera ko ubuzima bwe butifashe neza. Ariko n'ubundi ubuzima butifashe neza bwa Gen Evariste Ndayishimiye buri kujyana n'ibibazo n'ubundi afite mu mutwe we bijyanye na politike iri hariya mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'ibibazo afitanye n'abagenerali mu Prime Niyongabo, General Prime Niyongabo hano muri Ntare ya Rushatsi. N'ubundi ntibyifashe neza mu biro by'umukuru w'igihugu hano i Gitega, kubera ko uyu muperezida Gen Evariste Ndayishimiye atari kumvikana n'aba abayobozi bayoboranye igihugu, cyane cyane bo mu bya gisirikare. Ubu rero biravugwa ko amakuru akomeye cyane adushikira nuko General Prime Niyongabo na General Major Evariste Ndayishimiye harimo ubwumvikane bukeya cyane, dore ko hamaze n'iminsi hatutumba kudeta, umwuka mubi, hatutumba kudeta. Bihora bivugwa ko General Major Evariste Ndayishimiye yakurwa ku butegetsi ibitunguranye cyane. Rero akaba biri kujyanana nyine n'uyu mwuka mubi uri hano. Rero bikaba biri kuvuga ko icyo bari gupfa gikomeye nuko General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yarariye amafaranga ya Antoine Felix Tshisekedi menshi, ntiyabwira abagenerali
ayarya wenyine ku giti cye, atanga igitambo cy'ingabo z'igihugu cyose, bagirana amasezerano y'uko izi ngabo z'u Burundi zizaharwana mpaka ikibazo cya M23 gishyizweho akadomo. Kandi mu bigaragara iki kibazo kiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago giteze kurangira vuba uko bigaragara, bitewe n'imirwano ikomeje kwiyongera isaha ku yindi, umunsi ku wundi. Ibibazo rero biri muri ntare ya Rushatsi bikomeje kwigaragaza hagati y'abajenerali ndetse na perezida w'igihugu birakomeye cyane, kubera ko bituma igihugu cy'u Burundi gikomeza kuguma hasi mu iterambere ndetse no muri politike yaho, kutubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigenda ari bikeya hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu makomine agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Rero bikaba biri kuvana nuko ahangaha harimo ubwumvikane bukeye. Rero Generali Prime Niyongabo akaba ari gushinja General Major Evariste Ndayishimiye ubusambo bukomeye cyane, ndetse ari no kumushinja kuba ari gushyira ingabo mu kaga z'igihugu cy'u Burundi, dore ko igihugu cy'u Burundi turi kwakira amakuru akomeye cyane yuko ingabo z'u Burundi ziri gukomeza kugwa muri iriya mirwano iri kubera hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba Barundi rero bakaba bakomeje kugwa muri iyi mirwano mu bigaragara, bitewe nuko wenda batamenyereye ari amashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi baba bafite itegeko rikomeye cyane rya gisirikare ribabwira kwinjira imbere mu rugamba ntabyo gusubira inyuma. Ariko hari n'andi makuru avuga ko ubu ngubu abasirikare ba Kongo FARDC bo barwana bitaruye urugamba, ahubwo wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi kikagana imbere kurusha ibindi, kurusha abandi basirikare. Mu by'ukuri niyo mpamvu bakomeza kugenda bagwa ku rugamba. Ubu ngubu ibyo ngibyo wenda twari turi kurebera hamwe ubuzima butifashe neza bwa General Major Evariste Ndayishimiye, kutidashidikanywaho ku makuru tuba twabazaniye, amakuru mutapfa kubona ahandi aho ariho hose usibye ahangaha Burundi News TV. Bivugwa yuko ubuzima bidasubirwaho bwa General Evariste Ndayishimiye bwo butifashe neza, isaha ku yindi mwakumva inkuru itari nziza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Munyemerere duhindure ingingo tujye ku ngingo irebana n'imibanire y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu amakuru adushikira nuko General Evariste Ndayishimiye ndetse na Antoine Felix Tshisekedi imibano mu by'ukuri utifashe neza, ndetse n'ubwumvikane bukeya buri hano. Ni mu gihe muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Addis Abeba muri Ethiopia, bagiriye General Evariste Ndayishimiye inama ikomeye cyane yo guhagarika kwivanga muri iyi mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi bamumenyesheje ko abasirikare biwe byamenyekanye neza ko bari hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukomeza kurwana n'umutwe wa M23. Rero bamuha gasopo ikomeye cyane yo guhagarika ibi bikorwa byo kohereza ingabo hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeza n'ubundi kugwa hano muri iyi mirwano. Aba bategetsi rero ba Afurika bakaba barategetse Antoine Felix Tshisekedi yuko yahagarika vuba na bwangu iyi nkunga ari gutera Antoine Felix Tshisekedi. Kandi murabizi ko aya ari amasezerano yabaye y'abaperezida b'ibihugu bibiri, bikaba rero ari ibibazo bikomeye cyane uyu muperezida General Evariste Ndayishimiye afite, ari kureba ese ni gute ndasubiza amafaranga y'abandi nariye ya Tshisekedi ko ari menshi cyane. Ese ni gute izi ngabo zirava hano muri iki gihugu? Ese birasiga iki ko birasiga n'ingabo? Barahita banshinja ibyaha by'intambara mpuzamahanga ndetse
n'ingabo z'ubwazo zibe zandeba ikijisho, kubera ko hari ingabo nyinshi zimaze kuburira ubuzima muri iyi mirwano. Ibibazo rero bikaba ari bitatu akomeje kwibaza, yibaza ku mubano nagarura izi ngabo arasobanura iki abanyagihugu ku basirikare bamajije kugwa muri iyi mirwano. Ese amafaranga yariyeyo arayakura he ngo ayasubize Tshisekedi? Ese umubano w'igihugu cy'u Burundi cyari gifitanye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurahita urangira? Ubuzima bwa perezida w'ubwite Gen Major Evariste Ndayishimiye nabwo ntibwifashe neza. Ni ibibazo bigera kuri bine bihangayikishije uyu umugabo mu by'ukuri, hakiyongeraho n'ikindi kibazo cy'uko atameranye neza n'abayobozi n'abategetsi b'u Burundi hariya muri ntare ya Rushatsane Gitega, batameranye neza kubera ko yafashe umwanzuro atababwiye nka perezida nyine, ariko byari bikwiye yuko abagisha inama. Rero amakuru adushikira ni ibyo bibazo n'ubundi Gen Evariste Ndayishimiye afite bimuhangayikishije cyane, ari kuvuga ko yabuze icyo akora, mu by'ukuri byamuyobeye, mu by'ukuri bikomeje no gutanga umwuka mubi hano muri ntare ya Rushatsi. Andi makuru akomeye cyane mukwiye kumenya nuko ubu ngubu Gen Prime Niyongabo yatanze itegeko rikomeye cyane yuko abasirikare bari gufatira imyimenyerezo hano muri iri shyamba rya Kibira bavayo vuba na bwangu, dore ko iri tegeko ryari ryatanzwe na Gen Major Evariste Ndayishimiye yuko abasirikare bajya gukora imyimenyerezo ikomeye cyane hano kugira bagane hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bajye gufasha n'ubundi Fdlr mukomeza guhangana n'igisirikare cya M23. Ariko Gen Prime Niyongabo yatanze itegeko yuko iyi myimenyerezo ihagarara vuba na bwangu, yuko badakeneye gukomeza gutakaza ingabo. Rero ibingibi hakaba hari bamwe bari kugaragaza ko ibingibi biraza guteza umwiryane ukomeye cyane kuruta uwari uhari n'ubundi hano muri ntare ya Rushatsi hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Gen Major Evariste Ndayishimiye na Gen Major Prime Niyongabo. Abangaba n'ubundi bakaba batari kumvikana mu by'ukuri. Rero iri tegeko ryatanzwe na Gen Prime Niyongabo bikaba biri kuvuga ko nawe yaritanze atumcubahiro Gen Major Evariste Ndayishimiye, bikaba rero biraza guteza imidugararo hano mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko n'ubundi ubwumvikane ari buke cyane. Ariko ibingibi biraterwa n'ikintu kimwe, hano ngaha mu Burundi hakaba hari kuvugwa ikibazo gikomeye cyane cya kudeta iri kugenda hwihwiswe, ari nayo mpamvu biri kugenda bivugwa ko Gen Prime Niyongabo ashobora kuba ari we ubyihishe inyuma, kuko uku guteza umwiryane muri ntare ya Rushatsi, gushinja ibyaha bigiye bitandukanye Gen Major Evariste Ndayishimiye, ibi ngibi rero nk'abanyagihugu ntabwo babibona neza. Wenda ikibazo si uko amagara ya General Major Evariste Ndayishimiye atifashe neza, kuko ni ikiremwa muntu, ararwara n'abandi barwara, ibi byo ni ibintu bisanzwe. Ahubwo ikibazo ni ibibazo yashyizemo ingabo zacu z'igihugu cy'u Burundi, abasirikare bacu bakomeje kugwa hariya muri iriya mirwano. Nicyo kibazo cyonyine dufite, kuko abo basirikare bafite imiryango bitaho, abafite izindi nshingano zo kurinda igihugu. Ariko iyi ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ntabwo ireba u Burundi habe nibura yaba barwanaga bagahabwa insimbura, bagahabwa amafaranga nyine nk'abasirikare barwanya. Ariko kugeza na n'ubu ku makuru adushikira ari gutangwa n'abasirikare batorotse urugamba, biravugwa yuko n'ubundi nta mafaranga bigeze babona ku mafaranga yatanzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bikomeza kugenda bivugwa n'aba basirikare. N'ubundi Gen Major Evariste Ndayishimiye akaba n'ubundi yarakomeje kugenda ayikubira mu by'ukuri, ikintu kitari cyiza. Ikibazo ntabwo ari uko arwaye, ahubwo ayo ni amakosa aba afite nka nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Wenda nkatwe abanyagihugu tuba dukeneye ko igihugu cyacu
c'u Burundi gikomeza kugira umutekano, iterambere. Rero ntabwo twabona amakuru nk'aya ngaya ngo tureke kuyabwira abakunzi bacu, nibura nabo bamenye uko ibintu byifashe ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakomeze kureba byinshi, badakomeza kubeshywa, dore ko byinshi bibeshwa nk'abantu bakomeza kuvuga ko ngo amagara y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ngakomeye ngo kandi ngameze neza, kandi mu by'ukuri arwaye byamenyekanye ku bamenyesha amakuru bacu bibanga bayaduhaye. Ibyo ngibyo rero ntago ari byiza cyane, kurwara si ikibazo, ibyo babivuga rwose. Ndumva guhisha abanyagihugu ibintu nk'ibyo n'ubundi bakumva inkuru mbi itashye mu gihugu cy'u Burundi, n'ubundi ndatekereza ko n'ubundi biba atari byiza cyane, ahubwo hashakwa ibisubizo by'ibibazo biba bihari nk'amagara y'umukuru w'igihugu n'ibindi bibazo bigiye bikikije igihugu cy'u Burundi. Byo ni byinshi cyane, ayo niyo makuru yaragezweho, amakuru twiyemeje kubagezaho, amakuru 5 kuri 5, amakuru asohoka isaha ku yindi, tukaba tuzajya tuyabashitsa ko uko bwije nuko bukeye. Ciao ciao.